Uba wailat nung tudu uwe ni kiru rangba anari lumjantia. Ha kajinga kran bat uwa kaniga singinang kong. Ulai tu uba kadon kajing mai kinong nongwan. Syaka jawai sibil hospital Yalong. Namar kaniga jaka ajing sumar. Kadon harut kasrok ba National Highway 6. Kamtam me ikibapang bashtom. Kibalay cakatega hospital sarkar. Haba kihiyar na po kali. Kumta na kaliang jung ulakan tujore ka sarkar. Kamtam me katanat pulit trafik. Bagi deban bu uwe ni arngut ki pulit ni humgat. Kiban paniay kaliha ketika jaka. Baron katega hospital sarkar. Yung nga hantu apo Yalong sibil mo. Ada juga sarkar. Dili nga bagi pajak di komplek ganti ke jongki. Ada surat temo surat pak kiyat di pro kiyat di teli di bak tubai. Sedikar indon. Dili nga diberi terus kali balai untuk apo hospital kantan diberi armed dele. Dan terter di bapang mustam nang ya nang tu tentang di nga hantu kantan di nampang bak lima. Dana don ni ka jutut apa pada khot met lasu ilang ban cross hantu jenjar. Pagkadaw sumut ko nga mentang ngapang ngabong kami nang ninarod na cross kami babon kung tayo bapili mo nang bendong kami di nongtong sunong kami pa west dia di babon di baduk hari kawai ka basis ka bangapa ka bangatentu yang sarkar ni ka police department basgo bha banku lem yang traffic hantai kenang bat dibat kami timsum kata ka poin ka bangakwa Namar ba dadami perkan dalam trafik ditrok jadi banyak speed hantu. Kabut jingmai yang ini imbriu. Kasus hiru atau ini. Cua bahkan dia kata dengan tentu ya ka polis department dari ke sarkar panbu lem trafik we arun hantai senang ba untuk di nong jongi apa pegawai saya dia. Kan tahu gitu. Kawai ke message ke bangakwa ban keren. Ke bangayoi sebelah jong hikmat. Ngajak sani sport Methalia jogi ngajogi bun di harpo is ba di baterai po kadela jogi harai kum kawai ke message ke bakwa ke bangakwa ban kentu lan ban share lam ban pasak lam sakisan balang babun di private company hapo kadela kabe iki jogi kum hapo kunjat bernihat selong terter bat sini sport di kanjogi bahasa tiahil is dan tiahil Ringa kentu ya kesang balang ban yasno film ban ni bandit kenrang jadi tegi har ko di bab yang kot net bombeng kot hari ni negerian kami ni ban ya terelang bat pi pisan balang kumno bangin la ban baik ni tegi har ko dan anta hang ni nga kat kum jing yo i ke jonga na ka sispa persen 20% kinyo kami kasi jongi kata kajing UI ke jonga dan kalian jonga nga kuat banya serilang ni bati pisan balang bangin jelit kenralan jadi di factory di baper di company di baper di badan hapo kajala ka bibi jongi te ban aikam ni kasi jongi ko wai pi ngayon i bang po kajala jongi ba kade ka bakordu kam ba jalada Kisah malang di perilang bang niru ngatarai na kasi 4% 10% kinyo kam dikasih jom kumulong mentah di yok 10% dikasih benar company yok nan iya ya namar kat kum kinyo i jangan kilah bet bang yok kumulong mentah di don beteri 10% namar pa pet mo po berlihat di kar po SY beteri mo nang ta po bang nang ta ter tada kilen po kunjat ro pet di agents di jomit kar nang ta barok di jong kar ladang mangihi nilai ban yang tay umur lam pajma hang hajala jogi kidan pun di private company di agencies nane terter di klinik ini mitharai ngam amdei batharai umur ladon beji ladon be 4% long di jala jogi ladon beji kata hari ngaperkat nomor ba utrai di barjal long itu utrai company yang tu di barjala di utrai hotel semua tu ai kam tu di kar Tenanta kata ka syok mesin donga. Hapo jela jemi kurduk kam ha handai lamba dan ni ngatarai dikena jemi pinjau kam 10% pinjau. Ga kajing i jonga 10% bangdo. Nomor ngelawan long swa bangan keren CP media. Ngalak swa di factory jadi hotel di private company. Ngayu i babun kede ki Kar Bangla lene ki bar jala bepi
Kemudian utrai udon WR kata ketika bang ibu apa minggir. Kemudian banjir io don jela, turai jela jogi kata ketika ibu itu jong di bar jela. Kata kawai ke bang akuah di banyak terai ban ngayui sisa bak jela jogi ke bak terduk kam lah. Dalam bagan dengan turai di kam di kena jogi tunjuk kam.